martina ويجين وزيرك وزارة Warfafinta دولة الصومالية إنجيل رحمن وإسماعيل ياريسو إنجيلنا دولة الفدرال الصومالية وفديا ودولة بنوفيس دكتور علي الفقي يوريبا قفك الصعبة أدى RFM أو هلال kulankan waxaa soo qaban qaadisay hay'adda Hirda iyadoo ujeedka kulankan uu yahay sidii ay isaga wada qaadan lahaayeen mas-uuliyiinta lagu casuumay kulankan iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Netherland waxaana uu qayb ka yahay kulamo ay mar walba soo qaban qaadayso hay'adda Hirda si bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Netherland ay warbixin ugu heli lahaayeen dalkooda hooyo iyo weliba dhaqaaqa ka jira waddanka waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta naga aqbalay inay kulankan ay kasoo qaybgalaan idinkana waa idinkaga mahadcelinaynaa sidaad u ajiibteen inaad kulankan kasoo qaybgashaan anigoo hadda ku jiraanayn waxaan jeclaha lagoobaan inaan halkan kusoo dhaweysay barnaamijka loogu furto agaasimaha hay'adda Hirda Dr. Xaflad. السلام عليكم. أهلا ومرحبا عم يوصل الأشياء جدا معناتها أقول بيروتين وفافنتا يودنجرينا نوجوهنا وأنا سنتي برنامج وجدني شو حدا وقت إبقى مستوى أنا سومالي مستوى مرة وقال سيها في أنا قد يعصر هذا هاي أنا أفير نوش حكي قوي كنا sida ogtiina anaga dadanahay ururka Hirda waxaan mar walba ka shaqeynaa sidii aan dadka diaspora-ha ama dadka qurba joogga ah ugu xiriir lahayn waddankii waa arrin aan soo shaqeynaa iyo 2003 marka ma aha wax cusub waxaan rabnaa marka sida ugu fiican in maaragtay looga faa'iideysto iyadoo maaragtay xogta halkan laga qaadanayana aan rajayn doono in wax laga qaban doono oo waddanka wax loo qaban doono insha Allah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa injineer Raxman Yariisow wasiirkeena Warfafinta iyo hanuuninta dadweynaha inuu hanuuniyo maanta professor Ali Fiqi oo ah professor macna asaga xataa labada qof dad oo diaspora ah oo ayaga xataa qurbo joog oo waddanka ayaga xataa qurbo joog anaga nala mid ah oo haddana waddankii wax ka qabanaya waxaan ku qabanaya anagana matali kara iyo I want to thank also Siagdo or he's program officer here and he will explain the program of diaspora, connecting diaspora to development, especially Somali program. And I think you will also get benefit from him because there is a big program that you can go back to Somalia and do something. So he will also explain the opportunity that you can get it. And thank you very much for coming here. And we are waiting and looking forward to the information that the Minister will give us and our ambassador and also here. Thank you very much. موضوع كان هو challenge opportunities waddanka ka jira oo aan maanta qalanqeyn doono warbixin ay naga siin doono wasiirka Warfafinta iyo ambassador-ka waxa uu ka koobnaan doonaa inaan marka hore warbixin iga ka dhageysano kadibna marka aynu wixii su-aalaha aan ka qabno inaan weydiino idinkoo jaanis u helaya laakiin waxaan idinka codsanayaa fadlan marka dhinaca su-aalaha la gaaro in qof walba uu mawduuca ku ekaado qof walbana daqiiqada aan siiyo uu ka faa'iidaysto haddii qofka uu daqiiqada ku dheeraadana idinkoo raalli ah maxkamada ay ka qaadan doonaan intaan barnaamijkeena marka ku dhigayn waxaa nala jooga gulaan wasiira oo ka tirsan hay'adda RFM oo ah hay'ad ka shaqaysa gurcelinta iyo weliba sidii ay jaanis u siin lahayd dadka Soomaaliyeed ee wax bartay ee waddankan jooga in haddii ay fursad u heli karaan waddankooda hooyo ay ka shaqeeyaan haddii ay leeyihiin aqoon ama xirfad ay shaqo ay dalkii ay ka samayn karaan halkan maanta oo barnaamijkaas ka hadli doono faahfaahin laga siin doono idinkan haddii aad su-aalo qabtaan markaas aad weydiin doontaan iyo marka asigaan ku horeysiinaynaa wuxuu ku hadli doonaa luqadda Ingiriiska waxaan rajaynayaa inaad xoogaa fahmi doontaan waxa uu ka hadlaayo kadibna su-aalaha ayaa markaas weydiin doonaa kadibna waxaan galaynaa marka barnaamijkeena caadiga ahaa oo wasiirka iyo jansiyaha oo markaa ay warbixinta ugu siin doonaan markaan waxaan jeclahay inaad la soo dhaweysaan barnaamijkeena. السلام عليكم.
First of all, I would like to thank you, Hirda, especially Fatima, to invite Ian and me to give you a brief presentation of one of our projects here in the Netherlands, in the area of migration and development, actually about engagement of diaspora. And it is very special opportunity for me to have also a brief meeting with His Excellency Minister of Information, Mr. Raxman Yariisow, and also His Excellency Mr. Ali Lati, the Ambassador of Somalia in the Benelux countries. Thank you very much for giving me this opportunity. Actually, I didn't prepare any formal PowerPoint presentation because of also of time. But I would like to give you a brief information about actually the program that we are implementing actually for some countries and for Somalia since 2012. It is about actually engagement of diaspora for the development and reconstruction of Somalia. And the program that we started actually in 2012, supported by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch government here, and the focus is on engagement of the Somali diaspora to engage in building capacity of local organizations in Somalia. Local organization can be actually public organizations like ministries or municipalities, but also in some cases non-governmental organizations and private sectors. Actually, in the new phase of the project, that the official name of the project is Connecting Diaspora for Development. It is for 6 countries. Somalia is one of the most important countries, also not also in terms of that Somalia is a need, but also it is a country that is a priority for the Dutch government. And the new phase of the project that we started last year, the focus is on 3 sectors in Somalia. Sector 1 is agriculture and food security. We look for actually specialists in different areas in the sector, not only that management, but also some very specific about, for example, specialists in the area of how to increase the crops and also how to fight actually in the flooding. That is actually, it is dealing with agriculture. That is very broad, that agriculture and food security. The second sector is actually infrastructure. The focus on building of roads and also basic infrastructure in the cities like Yariisow or Mogadishu. And also based on the request of the Dutch embassy in Somalia, since 6 months we added also another sector in the program, namely that is actually rule of laws and justice. We are looking for also people who are experienced in the area of rule of laws. And we support so far a number of very good qualified Somalis from the Netherlands
to be engaged in the area of rule of justice and rule of laws and justice. That is three sectors that are priority for us, and we focus on, as I said, on public institutions like ministries, Ministry of Justice, Ministry of Interior, and also Ministry of in the area of agriculture, Ministry of agriculture, livestock, fishery, etc. But also some universities like National University of Somalia that actually they request us to support them, but in the area of agriculture and infrastructure. That is the focus is also on not only on ministries but also on universities. So far we supported since 2016 in the new phase of the project 20 highly qualified Somalis through our projects in three sectors, mostly from the Netherlands, but also two from other countries, one from UK and also one from Sweden. But the focus is on Dutch Somalis, because actually the question is why only Dutch Somalis? Because it is supported by the Dutch government. And the Dutch government wants actually that, first of all, the Dutch Somalis to be supported through the project. And we actually support diaspora for short periods, it depends on the situation of diaspora itself. If they are working here, that is actually they don't have time to go for a long time, and that is we are very flexible. They can actually be assigned for 2 weeks, from 2 weeks to 6 months actually. It depends. It is some kind of tailor-made. We will see what is the opportunity within the project and what is the real need. Sometimes it is if there is a need for long term that we can do that, but 6 months is a max periods of engagement. That also depends on the availability of time that diaspora have here in the Netherlands. So we are very flexible in terms of duration of the assignments. And actually the focus, as I said, is on transfer of knowledge, experiences, skills, because actually, as you know, Somalia faces in the last 22, 23 years some kind of brain drain. And the focus is that the diaspora, that through our project, assigned to transfer knowledge to local staff, to their college, where they work, or to work on a specific program that then they can implement. It is not to fill the gap, to take over the opportunities, very limited opportunities, but actually transfer knowledge and skills. And through the program, actually, we support also those who want to go financial package. It is, we don't pay any salaries because it is some kind of voluntary work. It is beside their normally work in the Netherlands. We pay actually some kind of daily allowance. It is actually 55 euros per day. If it is per month, it is 1,650 euros. Plus, actually, we have some kind of budget for trainings. For example, the institution needs training materials for the specific assignment we can provide. And also we arrange actually travel and business insurance for participants. We arrange the tickets, round tickets from the Netherlands to destination, to Nairobi or to Mogadishu or to Hargeisa.
That is the package that we can provide through the program. And also we have there all our offices. We actually, our colleagues, IM colleagues support them if diaspora have any questions about the assignments or challenges or also logistics. Actually, they are always to actually support them. And that is very short about the program. If there is any questions, comments. Somalia since 2012. It is about actually engagement of diaspora for the development and reconstruction of Somalia. And the program that we started actually in 2012, supported by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch government here, and the focus is on engagement of the Somali diaspora to engage in building capacity of local organizations in Somalia. Local organization can be actually public organizations like ministries or municipalities, but also in some cases non-governmental organizations and private sectors. Actually, in the new phase of the project, that the official name of the project is Connecting Diaspora for Development. It is for 6 countries. Somalia is one of the most important countries, also not also in terms of that Somalia is in need, but also it is a country that is a priority for the Dutch government. And the new phase of the project that we started last year, the focus is on 3 sectors in Somalia. Sector 1 is agriculture and food security. We look for actually specialists in different areas in the sector, not only that management, but also some very specific about, for example, specialists in the area of how to increase the crops and also how to fight actually the flooding. That is actually, it is dealing with agriculture. That is very broad, that agriculture and food security. The second sector is actually infrastructure. The focus on building of roads and also basic infrastructure in the cities like Yariisow or Mogadishu. And also based on the request of the Dutch embassy in Somalia, since 6 months we added also another sector in the program, namely that is actually rule of laws and justice. We are looking for also people who are experienced in the area of rule of laws. And we support so far a number of very good qualified Somalis from the Netherlands to be engaged in the area of rule of justice and rule of laws and justice. That is 3 sectors that are priority for us, and we focus on, as I said, on public institutions like ministries, Ministry of Justice, Ministry of Interior, and also Ministry of in the area of agriculture, Ministry of Agriculture, Livestock, Fishery, and etc. But also some universities like National University of Somalia that actually they request us to support them. But in the area of agriculture and infrastructure, that is
the focus is also on, not only on ministries, but also on universities. So far we supported since 2016 in the new phase of the project 20 highly qualified Somalis through our projects in 3 sectors, mostly from the Netherlands, but also 2 from other countries, one from UK and also one from Sweden. But the focus is on Dutch Somalis, because actually the question is why only Dutch Somalis? Because it is supported by the Dutch government. The Dutch government wants actually that first of all the Dutch Somalis to be supported through the project, and we actually support diaspora for short periods. It depends on the situation of diaspora itself. If they are working here, that is actually they don't have time to go for a long time, and that is we are very flexible. They can actually be assigned for 2 weeks, from 2 weeks to 6 months actually. It depends. It is some kind of tailor-made. We will see what is the opportunity within the project and what is the real need. Sometimes it is if there is a need for long term that we can do that, but 6 months is a max periods of engagement. That also depends on the availability of time that diaspora have here in the Netherlands. So we are very flexible in terms of duration of the assignments. And actually the focus, as I said, is on transfer of knowledge, experiences, skills, because actually, as you know, Somalia faces in the last 22, 23 years some kind of brain drain. And the focus is that the diaspora, that through our project, assigned to transfer knowledge to local staff, to their college where they work, or to work on a specific program that then they can implement. It is not to fill the gap, to take over the opportunities, very limited opportunities, but actually transfer knowledge and skills. And through the program, actually, we support also those who want to go financial package. It is, we don't pay any salaries because it is some kind of voluntary work. It is beside their normally work in the Netherlands. We pay actually some kind of daily allowance. It is actually 55 euros per day. If it is per month, it is 1,650 euros. Plus, actually, we have some kind of budget for trainings. For example, the institution needs training materials for the specific assignment we can provide. And also we arrange actually travel and business insurance for participants. We arrange the tickets, round tickets from the Netherlands to destination, to Nairobi or to Mogadishu or to Hargeisa. That is the package that we can provide through the program. And also we have there our offices. We actually, our colleagues, IM colleagues support them if diaspora have any questions about the assignments or challenges or also logistics. Actually, they are always to actually support them. And that is very short about the program. If there is any questions, comments, to support a specific project. Perfect. That was my question because I'm an engineer based in Amsterdam, yes. And I'm very happy to hear this to help the people in our country. And I introduce myself. My name is Yariisow. I live here 30 years, and I was just like more information about you. Yeah.
And you can contact me for more information about the project, and yes. we can arrange a meeting. Perfect. I was just curious. Thank you for your answer. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sir John. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام كمان والسلام عن محل العناية الأسباب ومركز وميشن مرحنا والشيطان وكاسماري يمكن صوت يجرى مركز في زمان إن وذكر وحكولا شركة معك هذه وشارة أنا ما أذكر وحيرة عن نارنا فذا بما نافع الويكند بدك دور opportunity بنا سوما أفضل سنة هذا واحد كبير opportunity عشان يوفي على سوما وحام جرو political will بدك يجي واحد يجي ما قلت ما أركيس قف سوماليا أو هربالية أو معارض قف حمالة أو معارضة ماركيز قف أو ماركتي أو مساكين أو توكسراي ماركيز حمالة معارضة لكن كان معارضة وعدد الصومالي آميسا ساعة حدانا لسين وقلا ساعة عم وقل لسان يا كلي قام لسين ساعة ما بفوق لسين كلا دولة وحولين فإلا يوم عارفين بقول بفوق كبار مشكلة كتبوسي شيء من كبار ما قبل مركز ساعة حدانا أنيق عن كل لسين وقلايا that's why motion at مركز وارتين لو رد واحد يدون جل ستة دولار الموشن بلاكينا يا موشن كم فيها يا مركز شرعي سومالينا شروع في عون الولاية دستور دار دستور ودستور بروتي على ضد مين كمرك أنا سوماليان لو بقى وحيتا إن ننتي شروع عن الماء شروع عن دون شرعية أتكسر عن دون rule of law هدان كينو مركا وحارب سمي نيكي دم بقلب يا محاول محكمة باوتان يا نيكي دباتي باوتان مركا لا ولا اسمه هلاي إن أنا نقول وطن كهو ديمقراط وان هاي كده وحارب تحكي كده بدهويلا تحكي شيء يسقف كار تحكي شيء يسقف فلان لكن حالها ديمقراطي وحالها أو كيوتيكا ما قلت وكيوتيك وأنا منطقة أناركي ديمقراطي أو أناركيا قفكي هدي لقبته حالي لما بدي لما تعاون كر قفكي بالستالة بيجي كر قفكي كلا وحي لوان مسميرا مركز فيه هنا المسلم شيء إنه أنا المسلمين أنا إلههم كعبسين هو سجودين وتكنين هنا أنا استباحتي المصاريف ودم كاس أنا يحسن قف كسر الصومالي هالدرهم يا إنه أسرع ليه ودم كاس ولكن كان كم الصومالي قال ليه ودم كاس بيقول كبحاي جابانا وحنتي أفضل وحنقصوا برتي شعبي كاس وحي كمان تقنا priority number 1 waniki Japanese priority number 2 waniki Japanese priority number 3 waniki Japanese marka intaas dhaafto markaas kadib shisheeyay wixii kala imaanay baan ya marka runtii yaa marka ku dheeraanin Soomaaliya waa wadan u baahan qof kasta Soomaaliya yadda qabay wadanka uu xisaabo oo maatiro dadaalano dul dibaatada Soomaaliya ku jirta ka saaran dagaal joogta lagu hayo war aniga siyaasiga tuuga kala dagaal kulligeen diyaar ya laakiin ninka masaakiin walaalkaaga dadaalka badan oo rabo wadankaaga inuu saxo wadankaaga inuu wax ka qabto wadankaaga inuu dul ka saaro ya ina dagaal joogta waxaad moodaa dagaalka wuxuu mid la soo qaban qaabay inuu yahay ma garan midda kale waxaan arkay ninka markuu mucaarad yahay garna ma gasho garna ma kamaado ya waxaa dhimaysa qofka uu kasoo horjeedo siduu labisaya wuxuu ilaahay siduu loo labisa
sida loo sida maaragtay loo hadla ma yaqaan sida loo sheekay ma yaqaan marka sidaa mucaarid oo ma rabo mucaarid waxaa la rabaa constructive mucaarid waxaana ku qaldan tahay dowladdii waxaana ku qaldan tahay dowladdii waa inuu saxa waa la saxaya fiil qof aan waxba qaldin wax ma sixi karo waa inaan qaladnaa marka hore saan wax u saxo waddankaas wuxuu u baahan yahay asaaskiisa lasoo dhiso waqtigay qaadanaysa laakiin haddaan anaga nin walbu yidhaahdo aniga saca dilkiis qalliinkiisa galaya in la qalan aan raalli ka ahay dambeen aan u socno male marka challenging waa badan yahay opportunityguna waa high marka waxaa usii daynaya inta kale wasiirka warfaafinta iyo Yariisow على ذلك السير كان الصومالي يبدو بيوم وحنا في السير فارح Hirda كمان مكسرة صار بشيء برنامج كان كل كان زادين الصومالي ولد عادي ما جلوا أماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا البيت ماذا تبدي بقي أن تنظم الغيرني وتبدي رجال حركة جديدة ولم وتحنو دولتي سوريا تبدي أنا وبحث أنا سوداوين أنا كنا جايين invitation card سيدا خلاص يلا معنا حدا الأول هي ولا يلو معها المها الله خيره سيستول كلها وقت إن ذلك ما ترتي حتى كنت مع ذا نرجع سافرتي يلا أنا جبنا أفكار أديال كما تعلمنا رتي سومالي لو حنيرة هذا كل قطع سياسيين مركع معلومات كانوا وضعتين لكن أنا شو ديا بالمانتا هنا واحد لو مركز سمعي رحت ودك وتقول جونا حاجة لو صعدة محيط وحيالها سيدا برنامج كروسة في عقبتها iyo fursadaha jira iyo mid oo dadaalno kala korjoogta Soomaaliyeed gaar ahaan korjoogta dalkan Holland inaan siiyo saalad socotaan dalka marxalado badan buu soo maray maanta waxaan faraxsanahay wajiyo badan oo wajiyo indhabeetan ee meesha joogaan oo professor ku jiro Soomaaliya marxalado kala duwan bay soo martay kasoo qabolooday kun ilaa hadda dowladda walba la dhiso ماشي أنا الجود كنتي عقبتها عقبتي واجد مرة أنا غير عنك إن المرة على الفرد اللي مرة الجديدة أنا لا بعرف تعالي لو بعين ورعنك حرنا سواء ده حكيت جودنا إنتين من جزنا تاريخنا وحانا لدول إيو محل سمينا كنت تقوم بمستقبل هذا السؤال هذا ولد فدرال أو بمكانه فيها هنا فرماجة سيدي كنت بدولة سعودة برأس الدار أو دولة شعب ورتي لسودي إن هو حجبان مثلا وصل له سيكا ولا سلوك من اللي تبكي أو حجبان ولا كنت نكوب أو كترسن فرنسيس ولدي كذا وثان رتي مثل وقت اللي كمان يستان على وركرا سوماليا وخرج الانطلاق الكلام ماذا مثلا برلمان دولة الشعب والشعب يصوت وقتين سيكون انتو وضينا بيسور لها ان الشعب يصوت وقتين مرة سبحانه وغيره سيدي قوة بالله أفضل السنة إن دولة الشعب دعيس هرفة في هرفة مرة وحنا لقوة الرقم ما أنا عبدالله أنت ما تسيري وقفك الصومالي لأنه مجلسة انتظر دور الشرعي. 2 فبراير شركة السوري وقت وجري سكة السوري يصير نشأ ضلع شعب ومبارمان في أقل سنة مثل السودر الغلط برلمان ما دورنا المفروضي سوق قضي دور الشرعي لو 2 فبراير إن وجع سبيت سبيتك يمشي أدرس سدوية نفس الجوجان سومالي درينتين إن ولا دوران كار شخص يروح يشتري من كاتبه مدن انتباه الجو دور شخص يلا أحسنتي أي كذي شعب يجي دولة جنيه سوسو دويس هذا نقول على غير القواعد
شعب سوبنا شعب مرضي فبالتالي دولتنا تكنولوجية حاجة لك تقول سيدان momentum kaas loo hayn karaa fursadaas qaaliga ee Soomaaliya u abuurtay aan wada ceshan karnaa fursadaas qaaliga waxay kaloo keentay beesha caalamka inay inta kala nuwaakaan oo runtii maanta madaxweynaha maxamed Soomaaliya meesha tegay la ogyahay Soomaaliya 12 milyan inay wada taageersan daba socoto waa macnaheedu wuxuu leeyahay ka duwan marka caalamkana wejigooda iyo sida loo dhaqmaa aad bay u bedeleen taasna waxay keentay شعب كورها وحضر ما شعب دولة الشيء شعب كور مرة مرحلة أنا ما تجول وحاجة كنا فرصة بدل فرصة ما كملت ما أنت لابد تدوني كدولة شعب فيها كم سرعة والله فرصتي رجعتها بدأنا إلى الوزارة وبدأنا يرى وصل ما كره كنت مسؤولين في طرف مسؤولين كنت مواطنين سوماليا تبعتها شعب كنظم عليه ربنا شعب كنظم مركزنا سعي أو سوماليا هيسته هذه اللي قبل يسوم بايو مركز سؤال لما نوصل لما يسوع الدكتور وقود الكوع اللي سوماليا أنا سكشن أنا هنا أنا سوري ممكن الحكومة هذه وزير كامل عندها كل مش قبل أيام سنة ذلك وزير الشباب والدكتور عشان بلاد كدوات مدة زيرو شنط بلاد كنتي وهي اللي قبضوا منها اللي كانوا على سرعتها لكن أبارة أبوه رأي أو رنتي ها بين الوزارة ويستاجر إلا سمي وزارة جار على ما ينجح في سيوريكا أو شخص محترم عنه كنتي دولتي مطلعي هلا يكتب سما مركا تي وحي كانت رنتي الجهد البلد الكبير سومالي معرفة أنا سكوت تشتغل لقى شغال بدي أعلم كتير كنتي كوكوليستين إن كبر الشان من الأضرار إن سومالي درس الأوروبية ورنتي وحوين كتبتك الحمد لله إلهنا وحلا لكن هم لسودي إن أباري تبدل الحديث عالم كان معها الصومالي سؤال أورنس كنتي يقرأ حي ولا الله على جرب يقرأ في رسالة كتابة حديث الحكيم الصومالي سوت سنة يسوع قبل سنة كنتي جوجا سنة يسقطه مرة وقت كانت حاجة سيدا طبعا سيدا من زمان وزجر الصومالي سيدا عالم تسمع ورانا الصومالي ورسول الدنيا هذا هذا الصومالي أنا جاهو إن الخبر عالم تقول سيدا كاسنا وجرك كانوا وضبطنا الجبتان قفت دوسة دلائل مخبرين من الإجابة الرسمية مرة واحد كحل ده أديك تسين عالم من الرياضة من وعلى المركز والكو أنا أشارك دولة الروتي التلاوة عن بلادي أنا من أطالع كمدة أنا من كلام أمني وحنا سودي إن عشر وقت في الهرب وحنا سودي إلا وكان العقبات كذا يعملوا السواق كل عقبات هو بديهي هو قدر مستوى تو مقام الدين أو المدى يو إذا الشعب إنه يكون كيسا مثل كما يقول العقبات وين مثلا نقالة دولة النقالة هذه السنة غير المسارات والتسليم كريم حب يوم هنا يوم يبين كريم كنتي وقرأت مطلع القاضي وحنا سوتي مثلا في الوزارة إن مكان سكة دول سيد مرة شكل حال سمي وحال سمي نحوها استراتيجية بنك أمني وحال سمي استراتيجية والله سرعة الشغلات حسيت عاصمة المقدسة والله كيف ده عاصمة الحل إنه يسن وقت حجاجي runtii waxaan ku faacay karnaa dowladda jirta in wax badan ay qabtay tallaabooyin badan qaaday sababaha lagu guulaystay waxaa ka mid ahaa kow in ciidan 1500 oo ka tirsan booliiska militariga iyo wasaaradda la isu keenay ciidan la mideeyey halkaana loo sameeyey taas waxay casar laga martay dowladihii hore oo runtii dagaalka waxay sameynayeen haddana ciidan militariga aad joogo ciidan wasaaradda aad joogo ciidan booliis aad joogo ayaga isku dhacayay waxaasoo dhan casar laga martay hadalka loo sameeyey
maantana caasimadii waad arkaysaano boqolkiiba 80 aad bay ugu wanaagsan tahay sidii ahaan jirtay waxaa yara la xakamay waqtigii lagu dhex wadan jiray magaalada oo awal waxaa dhici jirtay la soo saaro amaro laakiin markaan amaro fulid la soco la hubiyey waxaa yimid ra-iisul wasaare runtii xisaabtan joogta ah wasiirada wada hay-adihii wada ciidanka xasilinta inta jeera ku tagay dhiirigeliyey waa maskaxdiina waa wax badan marka arrimahaas waa arrimo runtii la taaban karo ifaalaha cadcada waxa la qabtay muddo kooban sidoo kale howlgaladii ayagana maaragtay waxaa la ogaaday kooxaha nabadiidka haddaan loogu tegin goobaha ay joogaan inay mar walbo magaalooyinka iyo dadka meesha joogaan ka geysanayaan khasaaro markii dhanka howlgalkana runtii loo diiyey fursadaas dhankaana loo sameeyey ciidankaas oo xasilinta howlkiina la xakameeyey runtii wax badan a qabso weli waa yar tahay maxaa dhiman marka waxaa dhiman doorkii dowladda shacabkeedii oran lahaayeen hawshaan howl fiican ka qabateen annagana intaan ayay tahay muxuu ahaa taladeeda waxaa la sameeyey guddiga taakuleynta ciidamada oo runtii aad la socotaan ujeedadu tahay in laisku tashado annagoo casar ka baranayna guddigii abaaraha iyo heerka wanaagsan oo shaqeeyeen soomaalida ku horseeda laisku tashado guddiga taakuleynta waa la sameeyey madaxweynuhu dictator kusoo sexday